Kilagyoning pa, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya kaan timuri. maya payabak po. Maya payabak po amang. Pagselebran tayo ing solemnidad ning pamipahayag ning Ginoo. Ephipani, ing pamagpakilala ning Diyos, King Sala. Hausan tayo naman atlong hari, 3 kings, king kakatamong ebanghelyo. Makanyandang tikyan, ing pamamiya regalo, deting atlong hari. Ing pamamiyeda king kababandang lub, ing kasuyuandang tukyan, ing kaburianing Ginoo, kapamilataning metong katala, at siniklaud la king arapaning metong ayanak. Kapatat king kababan, king kakatamong kaburian, tukyan ing kaburianing Diyos, at potang makasadyatang midaw king kakatang sarili, maging magrasya yung biyeta mo. At karing panahon, maging kalupa tayo Herodes, tatakot, magbenggansa, at ating matok marok kapilubluban, mangyatang kapatawaran kay Diyos. Itangan po, aminan ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko ko ang nuwa na Mariang Birhen kapilanman, karing sablang ang helampon banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos, aginutam. ing Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ting sala, alangkupa sa Diyos, king aldong eni bilalagme karing tao ing kasalpantayanan,
amaningning ning katutuan ayamanong mikatawan tao. Laganap ing sala mo, malapit ing lugod mo. Ilipad mo kami kingangganan na ipairal ning yatong painturo kimbye, anong nuing kaya kang espiritu, gagawa ng ganap ing sablang biye. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't ning libro ning propeta Isaías. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag anting aldo. Ing ligaya ning Gino, saslag yake ka. Mitakpan laking karalumduman ding aliwang bansa. Dapot keka, ing sulo ning Gino, sunlagya. Ing ligaya na manatili keka. King uli na ning kekang sala, datang laring bansa. Ari datang la uling saslagya ing bayo mongaldo. Lumawe ka, king makapadurot at kekang lawan ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang lang iba't king marayong lugal, ding anak mong lalaki. Datang laring anak mong babae, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatman kang tula. Galgal ka, uli na ning kekang aligaga. Idalara keka ing pibandyan daring bansa. Keka, datang ing pibandyan ay bat king lipat ning dayat malat. Manibat king Midian at Efa, kamelyo datang langan. Ibat seba naman, ginto at insenso, ing karelang daralan. Ipamalita daring tao, ing mayap adepat ning Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit a pakibat, ing kertamong pakibat, ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Ulitan tayo po. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turuanang matol, haalang pamangabiran. King kekang hustisya, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kekayang pamahalan, ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibiena ing kekang katuliran. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Miral sa ing katuliran, king keyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, hangga king sikoti na ningyato. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Dingari ning Espanya, at dingaliwang kapuluan, buwis da kayara iampang. Dingari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula kaya. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Sa gipanala, ring pagkakalulong kayang daralong, at ding tao mingam burisan, ang mga ilangan kasopan. Lunusa nala ring may na at kalulu, at iligtas nala ring alang agyu. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro king ing Diyos, agpang king mayap ng pilubluban, peniwala na kanako iting katungkulan, para king ikakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Mi pasyag iting misteryo, karing tao, karing mga labas a panahon. Dapot ngeni,
Bilalagnan ning Diyos, king kapamilatanan ning Espiritu, karingkeyang banal a apostol at propeta. Ing lihim, iya iti. King kapamilatanan ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo. King kanwana ning Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan at karakela king pangako na ning Diyos king uli na ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita. Itamongan po, ikit miya ingkeyang batuin king aslagan, at dinatang keketi bamiyang samban. Ingino manatili ake kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita agpangka San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Bibay ti Jesus karin king Bethlehem, Judea. Kanitang panahon na ring aring Herodes. E may lambat kay Batnanita, dinatangla Jerusalem, ding mapilan ang mga biyasa. Ding taong magaral king pangimud na ring batwin. May nipatan laking aslagan. Pangutang da, nuya ka rin yung bayong bay daring ari daring Hudyo. Uling ikit miyang linto kay ing batwin, at di natang keketi bang miyang asambat. Kabud, abalita ng aring Herodes, iti tutuyang megulo isip, ang timurin ng mabilog Jerusalem. Pepayaos nala at tinipon ding pamuntok na ring saserdote at eskriba at kimbalen at bilang kitang nakarela, nuya mi baiting Kristo. King Jerusalem, Judea, ngarang may kibat, uling sinulat na niting propeta, ika Bethlehem, king labwad ning Huda, eka mitawli, king makanano pang paralan, karing minuna ng balen ning Huda. Uling kaya kaya manibata ning metong pamuntok. Amanibala kimbalen ning Israel. Inya kay Batnanita, pepayaw sa lang Herodes at pinulong pasalikot ding mga biyasa. Inusisa na at abalo karela nung kapilande ikit ing batwin. Kay bat pepalakwana nala papunta king Bethlehem, kambe na niting antikaniting panabilin. Munta kayo at panintunan niya yung miya masama sing anak. Potang ingit yun ipabalo yung agad-agad ka na ako. Banketa ako man munta ko at asang banke. Kay ba't dang dimdam ing panabili na ningari, meko na lang. Kabang dalan din to yung batwin. Ing kabod batwin ay ikida kingaslagan. Amipas migpasauna karela, kambe ning mira sa tikyanda tulid na ning lugal akabilya na ning anak. Metula lang emunano ring mga biyasa panakit king batwin. Kalubda king bale, disnanding anak, king siping ng Mariang Imana. Siniklawd la arapana at simbande. Kay bat biklad dala ring lamak da, ing inang panganandeng regalong ginto, insenso, at mira.
Mayaus karela ing pansin, kapaminataning metong nga paninap, kingay na lang magbalik kang Herodes. Inya may naliwalang dalan, ding mga biyasa, king pamagbalik da king karelang sariling balet. Ing maya pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpam, paninganak, panimbanal ng Espiritu. Amen. Maya payabak po kayo ko nga. Ing pamamia regalo, metong yang gagawan tamo king miyaliwang okasyon. Gift-giving is a universal experience, not only among the rich, but even among the poor people. Not only among the educated, hanggang kareng ay masyadong megaral, simpleng tao. Mala mo, manita pang minunang panahon, in time and different cultures, gift-giving has been part of our humanity. It is very human to express something kay miyaliwang paralan. Kaplan tatatanggap o mami regalo. Birthday, very obvious ito. Wedding. Nawari po tang kasal, mami lang regalo. O neneng kay para-pareho mo, para-pareho lang wall clock, 5 wall clock, 5 siguro mga 7 ice rice cooker, mga apulong starter set. At pero masanting naman, miyaliwalang regalo din mabiyata mo. Potang anniversary, wedding anniversary, at ilapang kayo rin, ating miyaliwang years na. Kaya kareng lalaking asawa, kalingwan nyo na yung birthday yun, ayo ka kalingwan yung wedding anniversary, bituran ka. Dapat ating ka namang greeting po. Christmas gift, ne? Kareng anak, ano ka nakala regalo ngeni? Mantong kang makwalta gini, deng anak. Sabihan da po, tang mibay siya nga nakalalaki, at inyang bibiyay tatang, mamiyan tabako. Ne? Po tang mibay siya, anak na babae, kaninang minunpan, mano niya mamiyatang something sweet. Ne? Katang guest of honor, tinga lecturer. Ngayon mo, titang kinumbirang magsalita keti. Ngayon kay sa salimiyang parul, salimiyang kapampangan sweets. Batin ang babiya regalo. Titang papahuli ka relo. Potang magbisita tayo kayong ospital. Potang magbisita ko kayong masakit. Magdala tamong kay Bear Brand. O kaya pineapple juice, hindi ang bawal ka relo. O kaya Skyflakes. O nandiyan bibiya tamong kayong masakit. Ngayon kaya naman, this is very unique among Filipinos. When we have gone to a trip, we have a gift from a tour. Kunyari mo, minta ka Manawag. Kauli mo, magdala kang something from Manawag. Tupig mo yan. O kaya magdala kang Rosario, image. Nung minta ka Singapore, di ka makanyan mo naman, kauli mo, at kang dadalang keychain mo yan. O something from memorabilia from the place. Sa simple visit. Panetang mapamiyay regalo, miyaliwang panahon. Nakakaswelo po tang yung binyed ng regalo kaya ka pekaisip de. Itang pekaisip de. Pigsa dyan de. It is meaningful, prepared, and well thought of. Naman kailangan mali. Itang pekibalak da ka, nano ka size, pekibalak da, nano yung budi mong kulay, nano budi mong pamangan. Itang mengot ang, nakakaswelo ka nito itang, generic ka regalong asasali, by the way. Pero, ding lalaki naman, potang mamiyala regalo ring lalaki, usually not out of sentiments. Ding lalaki, very practical lo. Itang agamit, something valuable and useful and practical. Salim mo niya mo, itang agamit na aldoldo. Flashlight. Ngayon ito rin, itang something a flashlight. O kaya something na very useful. Laliwa mo rin itang di-display. May po de lalaki. But, we should be careful with gifts. Not all gifts are gifts. Hindi lahat ng regalo ay regalo. Alam niyo po yan. Because this is our culture, it can also be as abuse. In fact, when you know something is given not as a real gift, you are obliged to return it or even to reject it. Di ba po sa gobyerno ngayon, meron yata ang batas sa gobyerno ngayon, bawal tumanggap ng regalo ang mga offices
Especially kung wala namang okasyon. Pero may okasyon, yung pinafinalize na yung bidding, yan, yung okasyon yon. Awarding of contract, yan, yung mga okasyon yan. But did you know when they give you gift, that's not a gift for you. It's also for them. It is not really out of goodwill. Actually, it's out of ill will. We should be careful. Do you remember the very old gift given by one nation to another nation? Na Greek philosophy, Greek times. Alam niyo po yung Trojan horse. It was a very beautiful gift, Trojan horse. It was actually an insidious way to attack. Atin lang babiye kaya ka, pero kayang totoo, makasira yan naman kaya ka. Nagpunta na ba kayo sa mall? Sigurado ko. Di ba kung minsan sa mall may sumasalubong sa'yo? Bigla kang bibigyan ng payong, bibigyan ka ng bag, bibigyan ka ng keychain. Ngayon pala, papabilin ka lang ng insurance o kaya credit card nila. They are giving, but they are actually wanting to get more. Meron ding regalong tinatawag na tokenism. Tokenism. Ipang mukila. Pamiya mo na kasi, tanay kailangan yun. Biya mo na kasi, biya mo na, ito gusto. It's better than none. But the gift that we give, therefore, becomes meaningless. And even sometimes, ako pumimi mo, apotang mag-exchange gift mo, magkano yung exchange gift? 300 ya, 300 o 250. Sometimes, the kind of gift giving that time is not as natural and as goodwill as it may be. Because a gift is a symbol. Ing regalo, simboluya mo. It represents a meaning far beyond itself. Potang di din na nakaregalo, may lalon mo yung regalo. Nanyo tatak, nanya kule. It represents the one who gave it. Potang ating kambabiye, it is an extension of yourself. Angyang malagad kang mamye, pero balo mo iba't naman kaya ka talaga. Maybe you do it out of gratitude, tutong pasalamat at tula, even you give it because of love. Bibigay kay niyo ding kaluguran da ka. Therefore, the value of gift is reflected by the giver itself. Ingulaga na ning regalo, at lagi keng regalo, at suya keng memye. Makatakot po, tandi din na nakaregalo ng tao nga mo kilala. Nano kaya muri na nini nga mo ne? Pero totoo po, ang mamye kaya ka, kaluguran miya naman, masantingin pa miyabe yun. You celebrate the gift together. At ko pong metong regalong pisala sa likod ko, ngay luluwal kaya naman sasabit kay pader ko, kay kwarto. Pamepe ya po, pamepe. Pamepe yung ating painting. Siguro, mas masanting lang rin pamepe ta, kaya nuling luma niya po ito. 1998 ya po. Mahulagay po itang pamepe para ka na ako. Bali po, bakit? Atin yung painting, bulaklak. Gawa niya pong Cory Aquino. Kaditang yan Presidente Cory Aquino, mag-paint niya. Oneng after her presidency, wari pinatubo times. Papasyal niya kaya di Pampanga with some people, generous donors. Mamiye lang South kaya di Pampanga, sometimes I'm assigned to assist them. Kilala na akong President Aquino kanina. Father Deo, may gift ako sa iyo. Painting niya pong Miki pagawa ng pamepe. And for me, it's not about the gift itself. It's about the memory of the giver. Kaswelo po, potang ingmeto nga regalo, paulagan me, uli na ning memye. Ang yang nga tamong 3 kings. Nung lalo nyo, tinlang atlong regalo. Ginto, insenso at mira. Pero itang regalo, waliwa naman day lalon tamo. Uling deting regalo nga reti, iba't kareng lungari, o kareng hari, o mga biyasang tao. Deting dining ulaga, papalto tamo, in Diyos yung minu ng memye. It is actually a beautiful exchange gift because these gifts being offered are only a recognition of the gift given earlier. Nanya po ito. The gift of the Magi are only recognizing the gift given to us. Nino po ito? Jesus Christ, the Son of God.
the best gift that we can give is the gift of self. God's gift is the only begotten Son. Ing peka maulaga kayang kaluguran ng anak. Aga na kaya po in John chapter 3:16, nga na po, for God so loved the world, He gave us His only Son. The only motivation for gift giving can also be out of love. Nya bibiya ko kaya kani kasi kaluguran da ko. At imbibiya na, yung material bagay nga sasalim mo, never. It is a gift that is truly given out of love. Anya po po ang magbisa tamo, itang tinapi at alak, darawon tamo. We offer the gifts of bread and wine. It represents us. Ing simbolo ni kaya katang pipagalan. Darawon niya kaya kayong tinapi, apipagalanan ng tao, bunga ng gabon, iting alak, bunga daring ubas, apipagalanan ng tao. Magnyasana kaya kaming tinape at pamanganim biya. Pero din pong regalong babiyata mo, they are only a response to the gift given earlier. Sa ano po ito? I Kristo binyenya kay katamo, ingayang katawan at daya, the gift of self. The bread and wine given are the very body and blood of Christ. Anyapin po potang mamiyata mo, actually we are giving part of ourselves. Potang mamiya kang regalo, ika ito. Nya potang mamiya ka basan, o kaya mamiya ka pitabasan. That's not you. That is not the best of you. And potang mamiyata mo, uling, o tingnan utang alub kaya katamo yung apong ginu, sinaw po, ali! Potang mamiyata mo, kalupa direng at lungari, we only recognize that God gave us first. And God is more generous than us. Nung ating tamang darake, tapautang alub kay nga pong ino. Pasalamat tamo mo. Makanyan, wali deng anak yu. Ati kong anak. Potang ati kong anak. Atin lang babiye kay kayo. Ati kang utang alub ka rin anak. Ay, di na akong regalo ng anak ko. Ati kong utang alub. Ali naman po makanita. Bala mo, kikilala na ng anak mo. Beit me, peragul me, pepagaral me. And that is what we celebrate. Pwede pong dinanda kong assignment. Can you teach your children? Can you teach your young to experience the joy, the meaning, and the fulfillment of giving? Then pong anak, ano kabyasnan? Then anak, ano kabyasnan? Ano kabyasnan tanggap regalo? Hindi nga luway lang pabal. Biasa lang. Kaya biyedong agad kang mada. Maka-training lang rin nga luwang anak. Katanggap na kayong regalo, ibiyeda agad itang pera kang mada. Ikit data kang tatangda, makanyan mo na. Kasi tatangda po, tang mika pera yan naman, agad yung bibiyay itang aras. Pakipusan di tatang. Pero anak po kasanting, nung deng anak yu, deng apo yu, teach them and let them experience the joy of giving, the meaning of sharing, and the fulfilling experience of giving back. Uling baliw po, potang deng anak yo, may biyasa lang mamye, may biyasa lang madake. That is a sign of their maturity already. Matured ning metong tao potang, ma, may sweldo na ako, sinali kong grocery para kayong balik. Ma, ako naman pa ka rin panulo mo. Mo pigaganakan. And those experience are gradually experienced kabang anak la pa. Kabang anak la. Kunyari mo, keng collection. Di ba, mga kolekta, mamiya kayo? Netang malati ko, malati kami, ibiyan yung tatangko ka na ako yung pera, kabat? Di kaming magbalag eh. Yan kaya may lapaburing balag eh. And eventually, they learn. They learn to share, they learn to give, and the joy of sharing is actually part of what we celebrate today. Ulingin Diyos tamo maganakaya. At binyena yung kay ganaganang at yung kay katam. Kilagyoning igpam po ng anak, po ng Badal Espiritu. Amen. Talakad tapo, itangan po, sasalpantaya ko, kin Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete,
king katlungaldo sinubliang mebye, pepaytas ya banwa, makalukluk wananin Diyos, sibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye ampon nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king biela nangga. Amen. King Aldoiti, inyang ding tao, iba't laking malayong lugar, di natang laban sa banding Ginong Yesus. Bustan tamong kaya katang panalangin, maging yan namang malawak, mabilugayato. Nga tapong makibat, bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang bansang malapit at marayo. At ing Santa Iglesia, matula noong tanggapan, kambening pamiyaya liwaning karelang kultura, manalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban king panahon tamo, laganap ing katuliran, at datang ing kapayapan king mabilugayato, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding tawaning Diyos, damdaman doring kaluluking karelang pamanigapu, malunos la karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karing at tsuking pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapilit tuki keya, akit daing sala at makombertila, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Banding sablang manintun metong abatwin, ban mantabe karela, atuklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban karing kekatang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kaluparing taong mga biyasa, midake karing kayamanan ning kekatang pibandyan at puso, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ngeni po adwan tamong sarili tang kapagnasan. Ginuming Diyos, magsaya kami, king pamakisawot mo kay kami, kapamalatan ng Yesus sa anak mo. Bustan mo maging suluya, king biyemi, manggaman, king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, pang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo ting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay ka sa plala, ting mabilog ng banala kapulungan. O igpa, tanggapan mula reting ayin kaya ka Santa Iglesia, ela gintu, mira at insenso, nune sakripisyo la at pamangan at tatalakaranda, Yeso Kristo, ginumi, manggaman kingalanganga. Amen. Ing ginuman natiliya kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin, nayo reng puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Kingaldo iti bilalag mo, ing kapamilatan ng Kristo, ring alanganga mong tangka, ing kaligtasan kaya pakit me, bilang sala ding sablang tao. Ngeni ing ligaya, sinlagya busal mi, binayu me, ing ketawan, kingalanganga mong larawan. Ulinita, kabeding sablang koro, ring angel ka rin banwa, at ing kabilugan na kapulungan ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpay kang panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampu pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami marial lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayan mi daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pepasalamat siya keka. Piraso na et binyene karing kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikaw nga nat kananiye. Iting kanahong katawan, amidawon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo talangangang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan.
Inyang ini kaganakan mi oig pa, kamatayan pa manyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi keka, tinapen ng biya, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming magama mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna namting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo at Pari, ading sablang malugod na susuyo, magobra, para king kaya kang Santa Iglesia. Ginu, pasalamatan mila ding sablang midadaon kasaupan, midadaon grasya, para king kaya kang Santa Iglesia. Makanyan mo naman yung kapasalamatan ng Clarita Aison Suarez, Hill at Mary Garcia and family, Lenin Malang and family, Remedios Castro and family. Para king pasalamatan king kebayta ng Baltasar Mendoza at Mel Basilio. Para king kapaldanan ng Richel Palo. Ganakan mula naman kapatid mi pepaynaon at manenayang subling mi, ading sablang miyangu abie. Abelardo, Elena, Tabelino, Nicdao, Rolando Canlas, Wisep, Maria, Armando, Espanuda, John Lemuel Pang, Luciana Canlas, Willie Sapnu, Zoilo Castro Jr., Florencio Suba, Policarpio, Lucila Villanueva, at Martin Cuyugan. Yulis mo, sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiya langanga. Kaya benang Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, ading sablang santo, at inupat king malmong kaburian king kakaban ng panahon, purianda at paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman, king alanganga. Tiro na katang manalangin ni Jesus, king kayang igpa, at abe-abe tamong manalangin.
king sablang marok o Ginu, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ing kaya kang pakalulu para di kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan, At kaya kaan timurin. pasyag tamoy may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus sa milako king kasalanan niyato. Mapalad na rin mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oig pa, panimunan mo kami kaniting kingkekang sala. Saupan mo kaming makakilala kang Kristo kaniting Eucharistia at tanggap kayang mitmong lugod. Uling niya yung ginumi, manggaman kingalangangga. Amen. Pasalamat ko po ka rin kay katamong at lungari ni Kong Ray Castro, Kong Lenin, Malang, Popapoy, Kong Arnel Gina. Palakpakan tala po. Salamat. Ang ginuman natili kay kayungan. At kaya ka At antimurin. bendisyonan na kaning Diyos. At bendisyonan rin kay kayong kaluguran. Higpa, ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing Diyos, may daunay kayang lugod at grasya kay katangan. Umeta mo king kayo payupan. Salamat, King Diyos. Happy birthday.